KETV news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Thereponi phaikrei player ni BJP Karbi Anglong asai hemmate Vajpayee Bhavan along BJP Ratcharia song along kachapa ogdonamai kangni. Bangso kachapa ogdonamai along Jasimet ke Dhansiri constituency along Congress ar Ratcharia song along ke claim ke dam kachapa doka tumsi chapa ogdonlo. Bangso hut kadoka be bang farohini ra phokebra troxi etum chapa ogdon. BJP Ratpangria song penta non nangkileji MP kilik along kachatoidun EM Amar Singh ki sophan ki ongdung abot pen ke pahai jia phan along my meeting la pen ar mu kachapa ogamai sitami pedopon bomlo. Bangso kachapa ogdona me along ke damtang KAC kilika hut Dhansiri constituency along pen Indian National Congress asong pen kar jabdun niren mai bongsa pen ke than pon ke Congress asong aphana bangke ning kache thia belo la so joksi BJP along chapa ogdona koklo pusi ning jepon. BJP Ratcharia song atum ke claim ke dam ke mi pendanglok ke do kelak arara phan kelang ke pangbar thek pendanglok aki mi aban lapen dhoromalam chipu pepin pen kelang ke pangbar pon thega joksi pini ani kaprek Ratcharia song penta nang chapa ogdun bomlo pusi CM rong hang sang ho pen ning jepon. Abar Karbi Anglong Autonomous Councilor election Karbi Anglong Autonomous Councilor নির্বাচন সময় তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কেণ্ডিডেট আছিলে লগতে ডিস্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছৰ জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী আছে যিসকলে আজি যোগদান কৰিছে ধনসুৰী সমষ্টিৰ পৰা নিৰেন মাই বংশা আপোনালোকে তেখেতে কংগ্ৰেছৰ পৰা ত্যাগ কৰি ঠিক এই প্ৰাংগণতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কৰি দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সকল তেওঁ যোগদান কৰা বাবে কোনো খেলা হেঁচা নকৰাকে মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটি যিমানখিনি আছে আপোনালোকে সাহায্য গ্ৰহণ কৰিব লগতে প্ৰাইমেৰী কংগ্ৰেছ আৰু মহিলা কংগ্ৰেছ মণ্ডল সভানেত্ৰী পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি তেওঁ আজি প্ৰায় 300 মান যোগদান কৰিলে খালি কমিটি থকা মানুহবিলাকৰ কংগ্ৰেছে বাকি যিমানখিনি পাব্লিক 5000 6000 মান আছে বাকিবিলাকো তেওঁ সমষ্টিতে যোগদান কৰা হ'ব এইটো বেলেগ কাৰ্য আছে আমি ৰাখিম আজি খালি নিৰেন মাইবংসা তেখেতৰ নেতৃত্বত যিমানখিনি কমিটি গঠন কৰা হৈছে প্ৰাইমেৰী কংগ্ৰেছৰ কমিটি দায়িত্ব থকা সভাপতি সভানেত্ৰী আৰু লগতে সেক্ৰেটাৰী আৰু এনেকৈ অফিচ বেয়াৰাৰ আৰু কনসেন্সি কমিটি কংগ্ৰেছৰ এই মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটি বুলি আছে এই গোটেইখিনি কমিটিলৈ ডিজলভ কৰি তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনোৱাৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে বহুতো যোগদান কৰি আহিছে আৰু আহিব প্ৰায় আৰু 40-50 হাজাৰ মান যোগদান কৰিব পৰহিও আপোনালোকে দেখা পাব APSLC তেওঁলোকৰ বহুত মানুহে যোগদান কৰিব ডিপুৱে হ'ব ডিপু লম্বাজং কনচান্সি এনেধৰণৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ইষ্ট কাৰ্বি আংলং প্ৰত্যেক সমষ্টিও যোগদান কাৰ্য আছে এটা সমষ্টিত প্ৰায় 2000-3000 যোগদান কৰা হ'ব আপোনালোকে দেখা পাব স্যাৰ আপুনি ভাবনা নিউজ ৰিপৰ্ট হাৰ্টিং ৰংহাং KETV নিউজ Kedamtang pinangan apura hut sarmar sarpi maratum kapre kapinan pen ke kadra babirta pinangan birta long thekpon long lu bonta Germany ti sopia phanabang ke lapua birta sitami kelong dunawi ajata birta sitami kelong ledet amat ciklojon pli lengkai kai api anta hemnang chili ledet lo ahem asor la pen api apua tuma bangke kai ke amat ning duk ning oi pen sido thaklo Howrah Ghat Police Station ke parlo Uttar Barbel Police Outpost Angkang Center Kanya tiso arong me amikar Rodip tiso pen duty ke ling pia so pi Germany tiso pi artaningan kora ke thom ke damtang surihini rain kora ke thomaninkan matijong ni phain kora phwarni bithi ki dunjia phan amithang a hem pen bartlot pen pinyar ni anta hem nang chilile detlo Germany tiso pi pen pusar tiron chipachor det pen ning karong pen hem richi bochesi alang litum kaching hona ser jang sta meaning kan hini rechiklo jon thomarta nang pleng tanglo Alang litum kaching honna yaser jangamen lagi Kimson Teron busi amen irponsi ning karong chipi pondo. Bonta kopi ko son penlone ke damtang matijong ni phai inkor phwarni tithiki donji pura barjui pen pini arni anta henang chilile dadlo. Ciklojon plip leng kai Germany tisopi ahem kabidet ajok aser jang Kimson Teron abang kai ke amat ni pai nat lo busi mekri meglang pen chiri bomlo.
halapu Germany ti sopia sar pi duty ke ling bistami ami thang sopia phan ka chithek long le det pen ajo kopi ko son luni ko na tong ki duluni thanga birta ka videra jo par biang long la pen asam angkang pia rara phan kiri along ka charap dunja phan chuning ripon lasi madu le ni sopia phan thek long sitami screen along ka paklang pon anambar along nang pachini vek thapusi mekri meklang pen ka chuning ripado pon nani tum tane la chithek long le tuni kwan pen no chithek long le nani Kita tek iklong di ke ni supi pan ke ni jitam ni ngot. Ni oh. Ni supi ke pinanso o ni hemang lo. Aki bazaar dun lang pai pu sintaro bazaar kidun 25 December Christmas Day army adab dosta baji hai pen ke dam bazaar to nagpai to manon tuka hai mang medelo nila hai pipa media ka chipi igedet alam ke kachong lok lor ni mang na dili su pipa ani si bakho borak sikuri ji mene kusi nili ke Nang itu malang tapi par media kan ini nang cipin idelo lapente ini ciri don peglo guatian tadi ini ciri damlo logom dan go perempuan tadi ini ciri dam laplo sang tadi ini cilang ono karbiaron antani ini ciklem eno itu puriar long antani khobor birta cilong Ciri eta thang mana ko bota chilang le lo nani kuma chithek long le ke mati jong taring ko ya popen non ange free ini free ya tarik ke free ke thomalo asong mong banali tum ada mudi da pantane chuling rilo asam sorban andani chuling rilo chilong te der lo ni oi Arsing Ronghang report JATV News. Nonang kili GMP kili ka Farman lakha troxy kopli constituency along ASDC Ratcharia songa hin pen claim bang amai paman pon bangso amai along kopli constituency ASDC amai Phu Chandra Singh Dera kachari pon amai along alhi sar paman pen Ram Singh Ronghang man peng alhi sar Singh Engleng ASDC Central Committee Har Singh Teron ASDC pendang lok ki ong dong atum chetong du bangso hut perangkia long ke than dun tengki non apora hut atok anu ki dwara aphan isi ki than ka chepari ponang jia kinang sodalam du jese met give and take policy uniform civil code CAA alam the pendang lok khironia long PGR VGR along le along ki dwa tuma phan ki tharli nang ji lahai pu thak jese met than chepari pon pusi inje pon ngalam the hui di tuma rat pen kachin ki chingwai ni lai hui lam kinang sot pik se pudam lo plotang te give and take alam ta isilo lapen ke uniform civil code lapen ke citizenship amendment act la solo code non pini pena ba bang jasemet la kheruni ha warlo ke du PGR area la eviction nangji tengela so ka eviction sitame supreme court guidelines ateng lapen constitutional arona teng nangji lapen ke historical basis la huelam phi pensili tum dak radalong chethan chimum la ha pansili tum program bang hikbom lapen ke non dak pini dak extended judet lo plutang te constituency committee to mahin pen patir pi pondusia ko puthot nitum arong ke da mas contact outside ta miritum deng ponthuji ta sinon ni tum ke thek long ma la hello je kar biang long pini song du la pen ke social media Facebook lai hui long hang ju lai ni tum ke thek long pinang do sita officially bang ke arona teng pen la ka che song ka pa chun nang ji phan la pen ke ka pa chun ji phan ke othip la son bang ni tum thek long ni la so porsi la tha khang jo hang hai la son ben gen hok ta mi dam de ji la ga thai long kong lam cho la so porsi ASDC song hil pen artigik pen ni tum matha pono kuthot ritum ASDC a song along karbiar rab tum ka cherap kitu la so aja kong mang kuthot tang tu pa the ki pensi ilitum 86 pen ke hanga ka che song from ilitum chun unji la pen ke la so teng si non ilitum aphan ASDC KSA a song aphan officially Autonomous Council pen punon state government pen punon isi official recognition la son isi naki piateng pen tum talks nang ke hang katu ka welai helam pe sita me dolo la pen ke talks sita me ni tum
isi hine step ana bank official talks mukha so ke dam boma process tanon dolo. News report KTV News. Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo Domi Thakme Kardom.